Karesmen dibuka nyebat asma ilahi. Alhamdulillah pasangan anu sifat kurang asih nuhung ngawasa alam raya tetap didisikkan Seni. Rawat dipihatur Seni Degung nungaranti larisan para luhur kibari di ajen bidang digelar Pasanggiri Sunda Mekar Sunda Midang pagelar di Mayang Sunda.
Haturangan Kak Ibu Dr. Anda Hajah Titin Kuswiatin MHP selaku kasih pengembangan produk budaya dan kesenian disarankan ku Ibu Mamanda Sima kanggo narasmenkeun Pasanggiri Gamelan Degung Kota Bandung tahun 2018. Panuhun Gawe di sahadapan Kak Ibu kanggo tiasa di kota Sasaka. Apa menari
Kalau pangersa